Civitas online učionica predstavlja vam prvu školu peer edukacije. Program škole realizira se u potpunosti online u periodu od 29.3. do 12.5. Svim polaznicima će biti dodijeljene prve e-diplome. Za samostalan rad, učenje i istraživanje koristite materijale dostupne na našoj LMS platformi civitasonlineučionica.ba. Za svaki modul imate 2 dana, unutar kojih trebate savladati novi materijal i uraditi zadaću. Nakon zadaća slijede konsultacije s mentorom, ali i zajedničke sesije u kojima kroz zabavan način različite kvizove i izazove provjeravamo naučeno. Završni rad radite timski u našoj laboratoriji kreativnog stvaranja. Vaši mentori su studenti javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, Civitas peer edukatori. Ako imate problem s registracijom ili prijavom za ovu školu, pozovite nas ili nam pošaljite Viber poruku. Svečana akademija dodjele e-diploma organizira se u prisustvu roditelja i nastavnika, a početak programa zakazujemo u ponedjeljak 29.3.